Indalan ti maysa a Catholic school iti syudad ti Lawag ti nakaobserbar ti All Saints Day babaen iti aktibidad nga inawagan da iti Parade of Saints. Gagem ti parada a mariing iti kaadalan pakaseknan digiti santo. Kuna ti superintendent anasken nga agbali na pamilyar digiti bukod dang estudyante iti kinatured ken kinamartir digiti santo. Gusto namin na ipakita sa lahat, sa ating mga estudyante, mas gusto namin yung mga saints ba, na parang role models nila para nakakita sila kung minsan iba't ibang parata ng, wala akong sinasabi, pero parang malaswa ba. So sa kanila, decente talaga. So we think it's a better way of celebrating yung Halloween and All Saints Day. We want to emphasize the lives, the courage na mga saints. Kasi very courageous sa mga saints. Akala nila kasi, that's why some of them are martyrs. Nagpakamatay sila sa katotohanan. Mala anghel iti lang nga digiti sumagmamanong estudyante iti costume da. At dadapay digiti nag-costume kas santo. Nagbalimpay da iti agundaway tapnon ipakita ti pagadalan iti naigyat apan ng kondenarda kaditi madi nga aramid a mapaspasamak kang runaanen iti gobyerno. Ngaminlawlawag ti superintendent asaan da ito'y protesta ken agtalina ed as idadaan da amang suporta iti gobyerno kadagiti nasaya at agagem na. We are not protesting against it. In fact, we are supporting the government. We don't destroy and burn the house. We built the house because the government, the country is our home. We are against any kind of corruption kahit saan pinanggagalingan. And we're not pointing fingers at anyone. We point our fingers at ourselves. Ano yung pagkakamali natin? We start with our own hearts. Para if there is conversion on us, then we can be more honest and credible in telling, o ikaw, pag-change ka rin. Kasi lahat tayo may pagkukulang. Kunamit digiti nakasarasarita mi amang isursuro ken estudyante asaan kuma malipatan digiti Pilipino ti All Saints Day. Maobserbaran da ngamin iti agtultuloy nga impluwensya iti western culture ket masansan at ti may pangpangruna bayat iti Halloween season ket digiti aktibidad no sa dinno a naka-costume iti nakabutbuteng digiti sumagmamano nga umili. Ibilang da asaan na mayan natop daytoy iti pamati ti Katoliko. So, napinpintas ka di nga kastoy iti ana tayo, activity tayo. Yes. Apay nga may maya para kayo. Tapno po, may kararagan tayo kesa tayo scary costumes po will a Parade of Saints po. Natan. Parang na-impluwensyahan mo ton iti nasyon tayo nga Pilipinas nga DJ nga rod nga ag-costume di kasi nga nakabut-buteng. Pero nung mabalbaling ko especially kada mga taga Catholic school kasi ko iti may patungpal. Mark Magdirila, Balitang Solid North.